ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Uba Vincent H. Pala ubula ukurtong jong keseng Kongres haka pratri uyayong arja apusau. Ulah hiara syakashnong amlaram ban panjang gershan lagi patba haka election Lok Sabha. Kaban salong haka khandai tri uyayong arja apusau. Lasenran lang yu uba Pala du MLA jong Mawhati constituency uba Charles Marngar, UMDC ke Juwai North uba Bright Star Cermang, UCM Berim ke GHADC, uba Madan Bai Rimba nilor ki weipat kinong yalam jong keseng Kongres. Habakaran haga jingalang uba Pala uloong bakari India hakapor ke jing sensyar jong keseng Kongres, kadang day ke jing sensyar patba, hendai mentapat haga jing sensyar jong ke BJP, keladai ke jing sensyar Donbor, lakalong haka niam kerukam kakamai ke jit nilor kiwe-kiwe. Halo kajing syak kentho bu ulong tang ustachu unong bam sahu hakendong bat ba umjukran AA hak parlimen uba Pala ulong bu usngulek rai banyaro dalade yalade yake ke ba ulale hak julong MP hakilai samoy kinthi naga chulong parliamentary seat Uma Palawan usulhi ka ustachu lawan de kiwi le ong bam Palawan seti bam suut au jong wan ma Pala selhim jo klamo Andre Nasiaw ka kamram ka yung nga. To benci ka ba kiyi ka nga dale kiyi ka dekam leklama. Cibon ba Charles de pensiaw andre bon ka ang mo to siaw na me na. Te jiskat saw saram ting ting wa upen he de tala katel nga try hoy kajak malumala. Kamano kamo bi hakikat sat na manswa haswa manu kamo MP. Kami kali yang itang ke airport le, itu por, airport i kawa biang, airport kawa naduk ke Walwar, naduk Walwar tu kawa M, Henry krekam ko, ngatrai mana poi mana MP nga, iporo ke Kongres, kat ni, diki hajar ki bro ki buku wahir nak tu ke airport, berdalai keling ke North East, Delhi, cedok Calcutta, haman lah kesengi. Kasurok kawami kamong ba Charles hawalay na selong sa kuhati na selong sa silchar memi kasurok kamaman kani dalay bisurok koman ke international standard kasurok ang i menswa parwanong ibrule yung penyo tang ka bypass sa juay ka bypass sa selong tekanoy jing kerku The Christ Tommy, dayo ay teora. Kasurok kawan na doon na salong sa dauki. Si Baha jeng sikat tau yo tau debi ka paus nam manswa. Andre ka M ka jing yang ka tau ka bahawa ka army lene ka air force ita taslam. Nga kamo hapo parliament. Dang ka jing klami o prime minister ongay pantau piniki nong chang snong yang kami khalia keleng Andre ki army do we point so akar ni thau pan pi myo tega jing saram ya ka sarkar ka army watau pai di menta ka bah ka miet hapo parliament hei itu pai u prime minister so defense minister manda dep ka kelam parliament kurunga ong yo work will be done hapo arski yo clearance tekat ni de yo be kasurok re chnai na selong sedok dauki dauman ko kawi kesurat ko yusuk tam apa kari India kang i mandadep ke yang keny kiwi kini kesurat amtoh do yo ka ni ngadawan sedok Bangladesh dawan su Vietnam wo connect ina do selong se Bangladesh do chna ya ka port ka he ba ke airport ka he ba ke juk kafan on ki ke jai kafan ke pisawan na po Japan di hajar crore de egi heni apa Meghalaya yang i kesurat kawalai na do na selong sanang ston wa kumta terter chado chatura lade MP ki walai menchwa walai stura hap lai na koti lem blok iwan surat bon imyu poi hap un biang kat ni kesurat ko yusuk ko ternat ba kanong ston ka west ka sea hills
kau jo meleng gi bro andre na lai bi kat ni na dong ston ulai besaram rai ceduk cekoh hati kesurok kawaman tek kam gani kesurok walai nam larem cejuai ke yusuk ko he kesurok kawalai na do nong ston ceduk ranikor upai ce Bangladesh kamut mandalai na ko hati nong ston ceduk Bangladesh try open debi gani surok apa cisnam arsnam bon kebi kam ke dauki ngachwa umana KMP ngas kemo wana cedauki ye chama wa ki he ki association ong kima yelem lem yi na po dauki wan bo mo nang remi handrai amijing kejak oslam ke katni ke dauki daman ke wikilan custom stations ke wayusuk ngatrai hapo cisnam arsnam ni dedap dang wana cedauki dang wana ce Bangladesh longba ke dauki ngatrai mentu matahiara ni cedauki dau pai hapo ini cisnam arsnam yoman ke wini kilan custom station ke besuk kawa arpauso terli ki hats apa kenot is ki hats ki wai le kita arteli de wai kam ka trial dan hi kermen no yok mentoy ki bro kini woro menta ki boda hats ki per ki boda hats to itu to ke jingkres tom yong i na kongres wanga kamu MP wan hini kam jole lepai pi menchua i ka high court Meghalaya jo emi Assam Meghalaya high court ngatrai hiporong i woyo ye kini high court kam jole em ki coaching center ki training center ki wabon woyo pisai na do na World Bank na wituwi di menta ke jingba jingmet ki kon ki ti ki yong i kayo kam yo jam ki kro kayo kam yo jam ki kon ki yong i nga kemo chwau man em pim jo em ki wan na Delhi ule ke recruitment hapok selong hajwai nong ston hatura wat kapta terter kat ni mendalai pi pok Delhi la dalai pi CISF la lai pi Delhi Police la lai pi pok Army la lai pi wan ki Central Paramilitary Forces na ongki ucham pi ki kena na Meghalaya na West Kasils na Jaintia wana keleng mendalai pi cham ki kena waro katuk inisiatif le hipor idik hajar ki kena kodio kam jam itu lalai pi ki airlines ki per ki wabon ki parti ki per hab husiar bhai ile ong hab husiar dayo i ke yo example apa Manipur ka chongchit ki bro yang i apa Manipur lomba ki jing yo pisah hipor election lomba ke jing unity ke development apa Manipur da thap ki da penyo i ke BJP dok katu kan ni dan hi apa Manipur do yobi dem ke jingyap penyeper hapen yang ki Kristen ki non Kristen hapen ki Meitei wa ki cookies wa ki bituan ki jaj te ko policy yang kan ke sarkar hitawa em ki Hindu wa ki Muslim penicho ki Hindu ki Muslim hitawa em ki Kristen wa ki non Kristen penicho ki do yobi ke policy hani apa Meghalaya la kan ni dem i kam ki non Jaintia ngadiyo menchua hipor wadap ke Meghalaya San Pausnem dang emi pertun Jaintia ke state anthem ke yang i kat ni madasnya pi urwai ki ye ke state anthem de biar Jaintia baile da penbut ki i yo diwat apden ki khasi we Jaintia em ki political party u diwat ke apden ki garo ki khasi em ki wiwan u diwat ki ye ki Jaintia we ki khasi we kam ter kani to ka ap kai i he jingba i kam ki nong chong sno to perkhat bhai kani ite daw emi ka jing ir lada im perkhat bhai ka chong sup ka chong sain ka kamai ka ji yo man ko kamaju hi lada i emi yoi ka jing kersan ka wukut naliang ka kongres menchua lapai phi hi ki bill ki wapasi lada RTI ka RTI pasi ka yo pendunai ka corruption ka ya ki bisa direct na sarkar cha ki nong yo mentoy ong ki ka direct benefits program ka tu to kalat kaluti open m kami di ki technology yo pendo ka corruption wa ki tuan kirkom online system lah ka admission lah ka interview lene lah ka yo kam ka jam ka kongres pemi ka ki an ki rule yo pendunai ka corruption lada em ka corruption ka RTI penbhai ka RTI yo tip ki pai ba longba ka RTI yo ikalat
kawaman kat ni bon ke ong kulari yo pendoi ke corruption anda yo pi kam ke ni dedap ke BJP lembaga electoral bond pi ki start ki tip da yo pi da rate ki company ki oper ki bru ki hajan ki oper aden san rusgi episa ki bru ki haden pelaj ki daman ga kam ki tu ki underground ki kidnap ki bru ban episa ki da pelaj ki hado ka te daman po kar kam sensar kadar i ka kongres kauman kat ni ya akaun i de ki spak crore dosis ki Henry yakiwan mlek giyi kasensar kauman kani daman kasensar donbor lah kaniam korukam lani kakamai keji ki mahajan palat ki dodo palat ki polisi wicim kani ke sarkar ak hajingma la de bon palat gagap haperti yang ki mahajan palat ki bodo palat daw em ka jing yo chong sngai ki bodo da pen kelmar ki mahajan dayo pi apa Afrika dayo pi Afghanistan dayo pi keleng ila chong sngai geri ke yang ki ni ba ki polisi wa ki nong sensar le ke polisi yang ki bro ke em itu ka polisi diminta yang warok ko ke polisi do ni minta yang gitu go ka bor ni kawaman kan ni dayo bi ki kontrak koyok ki bon ka kam sarkar ladam ka bor yo de andre ngamano ko ampi katu lekat san snem nga bor yo paya wa ki kon ki yang nga ki wa kerchan yang ale ki prolog ki wa no ka chlong le no ka area ngam tu emu khen yang mada le ne khen arsaba wa ki wa kerchan mo ki UDP mo ki NPP mo ki HSP DPP mo wa ki parti nora upat selensari imani ki jaj bru ki wakian ke jaj bru to emi mani ke jaj bru ki yatli ta kadi ke jing pharia jaj bru ngayo wanra kai i ke jingma katai se kawi ke jingma ka kwat do kwa ke BJP nalaro pas ko i ke CA katai krek ku pas sa ka UCC wa ukta kai i ka chongkha chongman ka UCC ukta kai i ka her paten ki kon kikti ki yang i ka UCC ukta kai i haka riti ke dustur ke yang i kamno e jaji ke UCC ukta ka ki bon benta kam tami i ki Kristen kamamat kan ni ke uniform civil code mut ke code ke yang i body ke code yang ke muslim ma ke code yang ke Hindu ma te ap ka jingmai i ke jingmut yang kani ke sarkar kauman kan ni kawi ke ri kawi ke niam kawi ke ten ke telik kawi ke riti ke dustur do ka kongres dan hi ka wayo yo kon ni kini waro ele ama kamte hagi khatsan snem ki do ema deli do siap to ka yi ka bor yang ke MP i hawa diskus kawan ke bil hawa perkhari bon ki wa menga ele mam klamme ele mle mi te kam jiskat i pa parlimen sedang ikam parlimen kam no do katmi weje minister lene ya ka sarkar ki kam mele ka te uyok kali jengkeli hab semit chwa jengkeli kam khatsan sngi chwa depte daw em de lottery hakati sngi do arpawat dan hi uyok ki wem bah de yo ki wem bah myo arpawat ki MP wayo kali jengkeli na ki sanspa so paulengut ki MP ukram parlimen na do kat arwaje do chiwaje lekwa uklam sepang ke surok dauki kami ni dedap em bonsen do kelam sepang ke di surok lekwa kelam sepang ke ten kasi lene lekwa kelam sa ALP ketula ni kisan spa so pau ke MP kuan kiwa apply kiwa kwa kelam do em de lottery ar pau dan higa cisngi ye kelam lekwa diskusi ke bil em barbar ju diskusi ke bil ar kanta hakawi ke bil nakasan spa so pau lengot ki MP wiu MP le de kenpi ar kanta divide pi de san spa so pau le wiu MP emo ko hok uklam do khatle sekandani i MP kauman kani emi san pau somot ki MP yang kalok sabha hapo haitai hendrei jo yo klam do chipau kasan modani modor kini ki parti ke wala do wiu MP kayi ke jing snyau ka yongki kayi ke position ka yongki ite daw karpadi fi ki blok
ki kon ki yang kani ka konsosi wa kani election to ka election ka wa hab ya perkat bai ka jingma da jan ki bru yang I da cha thet kama ong ani da dep da yo I da mani thik kam ki tu ki nong rep ki wa chna yo ban chahali ong ki yo poi ko manda dep chna yo ban poi du basi wa ki tu ki hali ki wa ba bha upen jat ki ni bhai le wa mem perkat chwai hi por wa chna ban ni kam jo ka politics la ka joy kaman ka ni de bon kyang I ki wa da yo pi yele kul mar ka politics kaman ka ni napo rilom kasi jantia ka yang I anne manu u NPP wa karchani ke NPP man step de karchanu ya ke BJP anne manu wa karchan ya ke NPP man step de karchanu ya ke WPP anne manu karchani ke Congress man step de karchanu ya ke NPP kamot kilidar I de phalok ki kilidar I de chathet ki kilidar I de chapen bet ki andre ki pai ba daman kam lo no I ki he de chathet ki pai ba de chat dai ite dau phalok kar kamban yang I kulmar ki bru ki wa perkat si ke parti ulai le tem di sur le de siao sup le klam le de siao sup ni bhai le wa kulmar ki pai ba amto ke jing bakla yang ki pai ba andre ke jing bakla na ki yang ki he ki han ki yang I om jo em perkat I kam kelidar dak si san na kasan snam dan hi wa yu pen kala si san na kasan snam dan hi wa yu pai yakini te ke jing mot ke jing perkat ke yang I ento uman ko kam itu kelidar ki wa chat ne dang omu wi de rang ba yang I ni omu ma pala kani ke konsensi ki bro ki wa karchan ya ka NPP heni spor wa dep kita ki jo kelidar ko ben lene kita ki jo ki nong karchan jo ben ya NPP kau man ka ni ba dalai pra ki te ong yu la ite ni bhai le wa de kulmar kor kom senchar ka kadar lada lai ki kat chwa lai ki da suspect bat ki bro domot bat ki bro wa ki he dem jing yo ki I ki kien mpoi chuan ite dau da poi ka por wa phi kam ki nong chang snong nga khat san snem da manu kam MP bon ki ong de khat san snem jo si jo ma tanga jo ai ki OPE sama yo man speaker heta Lok Sabha o tau jo si jo uba preston mo yo man deputy CM hetai hapo state yang I tau jo si jo uma snyau bahawa yo man deputy CM uma jandeng jo man deputy CM pat kiwi ki jo man hetai wo yo ki man tau jo si jo te ka politics kat bampu em hi u habi kawan ka kes kawan bu em hi u habi jing kena kini ki wala bar ki bam sap dang jet ki bro ento ami wa tau jo si jo tau kala disket hawa yo ki experience ngasia thon nin dang wanu nong interview nga dang on de ma pala menchwa hawa wan interview me san sna menchwa da kumwi kat ni de yo da to sket me MP ni ba ile wa de em ka confidence level de em ka experience te kar padi pi kam ki nong chom snong bom to ong jo chi jo le ni la khat san snam uni do hoi no pendam ona ngahi personal nga ngam em jinge handrai nga perkara ho manau kamu nong kamanu leader yang ketiga konsensi yang I percango krek bha percango le bha kat we yem ye ho sket amyo le bha kamu mot ki bro amyo penhun kamu mot ki bro ngatrai dang mo bro human memo yu penhun memo yu e kat wa kwa ki bro handre lepan ma ben pi le mi wan iwa memo yu pele handre khat san snem do mana ngam jo emu wi la wala benya memo wi la wa penihar puda lene khat san snem do mana memo wi la wa wajo Michael Mari ki bro ki wan changa barbor diang ki bro ki wan changa demonsen ni wakman demonsen I was yau bha the bond ki wan ki wa de yo bi ka jingma ka wa hakmat e ka tai sa ka wi ka wa em ka ba I kam ki nang chong snong to utepi ka BJP ka tai de le ka slogan ong ko to yo ki so ka advertisement keleng so spa ngut to yo ka hini ile ang kasus pa angut nakasan spa sopole ki MP Lok Sabha em kam ko 2/3
Lakaman lespa nrupau ar lene lespa nyau pau yo u tikna upen kelagi ke konstitusi yang keri India. Kayi ke konstitusi yang keri India kawakwa ki upen kela. Kakten secularism. Kakten secularism kawa ke konstitusi yang ke India. Kani ilat kayi kam ginang song chnong yo mani katwangat yo bami katwangat yo riam katwangat upure puti katwangat. Henry ladayo ki ka kate ka majority kawa lespa nyau pau lene sospa ka mamutki tmuki upen kelai ka konstitusi yang keri India. Lapan kelai ka konstitusi yang keri India kam tam pendoi kini kakten i kam ki nong song snong kam ke ripat ki Kristan ki yang i lele iwan miyahap wakata ka niam korukam yang ke Hindu i ucapan sitomi dayo pi de percangki ento ang wapentenyi da katai da pas ka turakan ni ke sisi da pas ki ya ka si katai da pen janjar ki Kristan yang i ke wm hajan ka asam.